Wala bafethu ubuntu mabantu ebantwini umalume abashana lo. Bafethu ngithi nje angibonge kakhulu ke social development usengenelele lapha esimeni samama lapho khona umama edehleli nabantwana lapha egarage wangenelela usemthathile ke usupervisor uDlamini waka social development wamthatha wamsa kwesinye isikhungo sababa naso segodlwayo. So ngiyabonga bafethu ubuntu mabantu ebantwini ngiyabonga ukuthi mangishaya ikhwele ngithi bafethu asizane nakho la inkinga esivele la kodwa nasukumela phezulu. Social development ngiyathanda kakhulu bafethu sihleze sibambisene kumnandi kuyajabulisa ukubambisana kanye nani nihleze ningibhekelela nathi siyabhekelelana kakhulu excess sonke ubuntu babantu ebantwini abantu babashana ngiyajabula nabantu sebezohlala grand lapha nenengane sezokwazi ukuthi ihambe ibuyele esikoleni and then ithathwe ngabantu abaright social development yeah umalume wabashana bafethu umphakathi osopongolo umasipala nama-social worker siyacela ukuthi ningenelele naso isimo nangusisi lana umama wami bakithi uhamba nabantwana abawu2 sanibheka le mngane wami ngakuveza ukufika le hamba nabantwana laba abawu2 nangomunye nangu so uhambe ehlala noma